Malala mali e ahau e ki mo le lei e tonga kotoa, fia ki taritani le lei ki mo tonu. Ki ho mo ngā hi o ngongo mo le te o kai uma a foki ai televisone tonga ki he hawani. I he wakai ko ia ki ngāhi ulo i o ngongo. Ha e lea e he ene a fio ai whale whapule anga fisi o whakaha ene whakapa apa makehe ki he peki a rātu e peli nei la te kau. A fio ene a fio i o waufua ki whailonga koe University of Pacific Tonga i suwa fisi i he ahoni. Pea whakailo e he kau polisi e toko wa tolo ki ngahi hia ke he kehepe hiri ka kātoi aho e ua ai fi au sipoti whakakolisi o i tauni. O kuta iebe ngahi tala noa kehe na yangi pehe a e tawakai ki ngahi o ngongo me he mala e o i sipoti kai uma ai to o ngā oi ea. Ko e wakailewa e ni ki he whakai ki iki, ko au Liliani Polutele. Na e ha elea e he ene a fio king tupo wono, mo haa mo heofo ai whale whapule anga o fisi i e pongponge ahoni. O whakaha e nā whakaapa makehe ki he hou e ki lahi, ka koe Palestini moe sea whale a lea mālolo o fisi kua pekia rātu e peli nai la tikau. I lolo tonga ni o kutoka pe ai sino e pekia i whale whapule anga o fisi ki toki whakakato hono o wau mea whakaeiki a pongi ki he moto ko pau. Na e whamawhana pia ngona whoki mo leo o i tangi i fisi. I he taimi ni whakahokwai hono whakaha ele ai sino o rātu e peli nai la tikau, me he whale mahaki ki he whale whapule anga i hono tataki e wa a whakakautau a fisi. Ne te walahi ai ka kai i sowa o kau kia i e ka inga tonga, ne nau tā longo i he vehala i hala waimano, i he taimi ne whaha ele atuai e pekia, o hā mahino me he whofonga mo i whawhotonga ai ka kai, ai mamahi mo i nau tai whia mawai mo i taha ho nau takire lei mo whakatoki lalo i o nau whonua. I hono hā e lea e he ne a whioking tupo wono i o wau mea whakaekini, nā ne whakahai e ne whakapa apa makehe ki he pekia. Ne mea heni mo haa moiofo, o whakaha e nau whakapa apa ki he pekia, o kau kei tā hine prinsesi pilone mo tuita. Prinsesi kalaunisi ne ta kala, prinsesi o whina he lotu whawhanua, prinsesi tui pele hake, no pele tuita mo ni ihi hou e ki no pele mi haa whale fisi, kau ki ai a no pele tui waka no mo no pele nuku. Ne maa whana makehe ai hou a koe ni. I he loi fofonga ia ai tahine prinsesi pilo levo tuita, i he ene mea tonu ki he toka ai mea wha e ki. Pea mahino pēna e waofi hona wā whakataataa mo i pekia, he koe pekia rātu e peli nai la te kau, koe mokopuna ia o i la a o tonga ko ngā whonua siao si tupo ua. Lolo tonga ni whakatatao ke whakamatala kua tuko mai me suwa, kua kamatai pē i he ahoni, ai ngahi o wau mea whakaeiki me he kakai o fisi, o hange koe whakawhiao ki mea whakaeiki o kau kia i e kai ngā tonga i suwa, ai a te nau hiwa whawhiao me he taimi walo ki he hongofulu e whiawhini. Keke he kauhi e whahoka pongipongi o wau mea whakaeikini, kua o tōto unia i e pule anga tonga, ke tōmo loto e whukatonga ko toa pe i tongani a pongipongi koe whakahaia, ai whakapa apa ai whonua ki mea whakaeiki whakapule anga o rātu e peli nei la tikau, ka koe Palestini mālolo o fisi kone pekia. O ku whakailonga i makehe e he whānau wako tōlahi i suwa fisi i a wikeni ai ka kāto e nau whenga ko i he University Pacific Tonga ai na e ka kātoa i he ahoni ai uluaki konga o i ngā he polokalama tāna ki tuunga ai University ai na e whakatahataha tuai ai whānau wako whakaosiako me whāmili maheni me kaupōpō tōlahi ki he wauni o kaukiai ai ni ihi Tonga popua aho mo i whakaiki ki. Na e awhio e tamatu i King Tupo Wono ka koe pule whakalanglangi o University o Pacific Tonga,
I he o wau tāna tu unga o University i he wikeni ke whaaki ai ngahi whakaidonga ako ma ai kau whakaosi ako. Nei wiki ai e pule ako mo sea ko si dio mo kulupu ngā ui whakataimi si o siwa o toi ka manu ai ngā ui malohi ai kau tāna tu unga tau te whito ne pau ke nau whiangangai me ngahi pole lahi i he ngahi tau ki muini mai i he lahi e ngahi whakatamaki whakamaman lahi ne wesi ai ngahi e nia kehe o i mo ui. Lolo tonga ia nei kau i ngahi pokalama o i tāna tu unga i he wikeni ai polokalama whaaki pāne whakalangi ma kehe ne whakahoko i he whiawhi tū si te. Koe o wau ni ne whakaidonga i ma kehea i ngahi lava mea ai ka wako e toko ono ngofuru mā tolu, ka wai e whaaki o me tari koula ma ai toko taha lima, ai a koe whakaidonga i ma kehea ai toko taha ko tu ki mua i ngahi le soni kehe i he university. Nei kau hi polokalama ni ha toko tolu Tonga koe whakailonga i ma kehe e nau ngahi lava mea i nau ngahi le soni taktaha tolo Tonga e nau polokalama ako i he university. Koe taha i kau Tonga koe ni ko maliu moe ao whaasolo ai nane i kuna ai toko taha ako matai tohi tu ki mua taha i he le soni o e whika. I he whakamatala whaasolo i he ongongo tuku mai me he university koe whakalangi ma kehe koe ni o kuni ongo i maa whanai o ne pehe ka ne tai owa e toko ni me poupou me hono family mo i kotoa e kau mahe ni e i kai malawa ki au si ai ha aho pehe ni. Tolo tonga ni o kutoki whakakato ki a pongpongi ai ko ngā whakaosi o ngahi o wau tāna ki tu unga. Koe toko wawhe mā wao no whakakatoa ai kau whakaosi ako o knau tāna ki tu unga i he wikeni i Fiji. Ko whakapapau ia ni mei he ngā ue taha ai kau polisi a hono whakailo ai toko wa tonu whelawe i me ngahi hia kehe pe lolo tonga i ngahi whiau hisi pō te whakakolisi o e taoni ta te whito i he aho hua koia kua hili. O kukau ki heni a i whita pāka i he whito o whakapule anga, hua ka wa ia i he whito o whakapule anga, ma o mo nau ngawe aki ki he whaito kona tapu moi hia kehe pe. I he whakamatala ko mantaan pule o ngahi aptanga polisi Tongatapu hala toa tau whanane pehe. Koe ngāwe tahanga maheni be eni poto ngāwe polisi i he whakaamu ke whakapapau i ai hao moe malu e whanau ako kai pehe ki ono poke ai laumali e maa whana me lino moe huonga taha e whiau sipo te taoni. I he toko watolu ko whakailo i he hiliange uloa ki aho e ua o i sipotini, koe toko taha whitu aine whakailo ki he iwhita pāka i he whitu whakapule anga. Toko ua koe huakawa ia i he whitu whakapule anga. Toko ua whakailo ki ono hou o e kawa mālohi ki loto te whaiwa. Toko taha ki ono mao me nau ngawe aki ki he whaito o kona tapu, mo e toko taha koe mao mo e kawa mālohi tapu. Pehe e tau whaneongo i ngahi whakailo kua whakahoko, ka o kuna whatoka ngai ai whakawhie māli e ange to o ngau ki ai e ātakai o e whiau sipo te whakakolisi ta oni whakahoa ki ngahi tau ko hili. Te koe whamanato atu ke mo e ngahi mea koe ni whengawe ke mo hono whakai i kau polisi e ngahi kato hu koe ki te whaiwa. O tapu pe hono mai e ka maru i tapu ki he tau event koe ni koe hui mau i ngau pita ke ua na hangai hani ihi o mau ai lau maari e mo e fia whiau i kou whai koe tau whanau i he tau. O ko kau pe whoki ai pa mo e tokanga e ponga polisi e whawapau i pe o ku mau e lau maari e fia pa me lau maari e sporting i he whiau i tau ni i he taimi o ku mātōku atua i tau sporti o ku tokanga lahe pu ngā ue ke whawapau o ku maru be hao e tau whanau maka kai whonua i he taimi o nau mātōku ai pe me teu whaiwa i hio nau ngahi api. Neongo e ni ka anko kei whamama whai e pe e tau whai maho inga o e whengai aki mo e kakai i hono tauhi e melino ai sipotini. Tuat pe ai kore pe mo e tapou ki he kakai whonua pe whoke mātua tau i whanau pa pe whoke tau whanau me ngahi akoanga ku mauinga o pito e tau whepopo waki. Rui koe whiau sporti e tau ni ke ua na auesia i ha whahinga mo weu pe ko ha petai whemai no aki. Wha amuia ke tau ngai whataha.
tu ba be nunga polisi ke whapapau I mal mo hao ko ia no to tu wange tu tola hi ka polisi ke na ui he state me te whaiwa ke ngata be no to anga mau pe mo mau luta ko te whaiwa ka wai bifo pe mo ngai konga hala pure anga pa be ke no takai pe no petrol ngai area ke he pe me te whaiwa ui tau whanau ko kuna utoi mawahe me te whaiwa pau ke taukanga ke punga polisi ke whapapau o kuna ui hawhei tu upeta ke ua iahani I tena uhanga o sia spoti o tauni. O I he te au tupuen kau polisi whakakatoa kuna kau atu ki ngā ue taha makeheni o I kei ngata pe ki ngahi lia I loto te whaiwa ka ku kau kei mui hala pule anga Elia o fiatu ki te whaiwa mo whakatawhanofo le lei ngahi tau anga me anele I whakaamu ke whakapapau I mau lota mo melino ai lau maali e sipoti whakolisi o I taoni. Nā I kau ate e ki palemia no pele whawhanua ki he whātahama ke he ene kau taki me mipa e tolu I torika I honi Inendi Fisi koe gonga o I teu e whātaha anga kau taki ngai whanua I Pasifiki pe forum ki he konferenis whamaman lahi whikau aki mawhiririwa ke e a pe kop toru taha. Koe urua ki whātaha ene e ki palemia I he ne polokalama a ahi ki he Pasifiki mo Amerika. I he whamatala ko tuku mai me he ofisi o palemia koe whakatahani ne malawa o whakai ia I ngahi whaingata au whiangahangai mo I mawanga lolo I ngai whanua me mi pakoia I he whakataha anga. Wakai I melino he Pasifiki me ngahi ka venga ngāwe makehe o kumaho inga ki he Pasifiki ka koe mea maholo ato koe nau teu ki he konferenis whamaman lahi kop toru taha. Koe taha ka venga I he aahi e palemia ki Fiji ko ene mea ki he o wau mea whakaei ki o Palestini mo e sea malolo ko ia pe sea whalealea malolo o Fiji ko ne pekia ratu e beli nei la te kau a pongi ki e whawawunga I ato ai pole anga Tonga mo whakaha e ne whakaapa makehe ma ai mea whakaei kini. I hakakato ai o wau nia pongi whalawa te e ki palemia ki Dallas, Texas, Amerika I he whaasinga ia o ke whātau mua ki he konferenisi I loa koe EarthX o I taoni. O kuto mateu e pule anga aosi te lelia me pule anga no sila ke toko nia ngā he whunua I Pasifiki o kau kei a Tongani I ha taimi e toe whakalalahi ai pe kovia ngai ai wesia ai lono I Tongani tupu me ngā hifita aki I he haha ke lotoloto. Ko hona whaha e ni e he palemia o Tonga loro tonga whakataha makehe me kau whai o ngongo a neafi o whikau aki me tu o ngā koe au ki ai lolo I Tongani I he loro Tongani. Whakaiki ki mo senolita tui mai. Ko I lolo Tongani au ke I he tuunga whawhie maali e pe ai tuunga o I lolo I Tongani. I he mea palemia no pele whawhanua o kututa wha ke Australia mo Usila ke na tokonia Tongani o ka whaiwhaiange o ku ngā unu a Tongani ke he levolo ua tolu mai wha. Nei whotua he minister ki Moria Australia, Penny Wong I he whalealea Australia I ngai wiki kua mali watu, a ene pole I ke alamaya Australia ki Tongani mo ngai whanua Pasifiki o tokonia I he mahino ko ngai whanua tuulawenga fuatahaya ke wesia I he lolo. E kai ngata ina te mea minister ki Moria no Usila Winston Peters I hene whakataha me skeritani seniale Amerika, Marco Rubio, ai wesia o kuhoko, peo ki ai tuko pā no Usila e tokonia e pule anga angai whanua o Pasifiki. Pero whi mape ki tau whatonga i ki ai mo e tokanga me ngai whanua lalahi. Ai ana e mahino me he mea ai minister ki Muri ko ni a Australia. Penny Wong o ku iai hohaa mi Australia ki he tuunga laweango fua koe ai Pasifiki. Pea na e pore ai minister ki Muri ko ni Australia ono po Penny Wong tēnau toko ni tātou. Ka pate tāwau ki ha tuunga whemau ke alama ia Australia o hiki hake tau supply. Befo ke mamafa ko pensin mo tisolo tenau tokon aia ko Australia ia ko Amerika I he whakataha se tarki muri ko
Mako, Rubio, pe moe Ekmi Staki Murikone and Usila, Honorable Winston Peters, nei mahino me na whakataha, I he whamatala koe ni Winston Peters, oku whainga maarie, ke toi whahu mai ha lolo me Amerika, o ka pau I whia mau he Pasifiki. Ai koe ngahi whamatala au tau mau me ngai whira are aki konu whahoko. Mahino peo ku whainga oi wa ofi pa mo Australia mo Nusila, ko ngā whanua lai taha I he Pasifiki pau. Koe ngahi palani au ku whai ai ngā ue ke whamahino I Tonga la vea ngofua kou tau I ai o ki ai pēa e tariwhaki. Nei te mea whawhanua pehea ko kai ka wengani I he asenita o Troika I he whakataha ko ia ke whakahoko I hoi ke kaha o I Fiji. Ai koe whataha koe ni ai Troika whahoko koe ki Nandi. O ko whawhonga I atau a Tonga koe uhi koe Troika koe taupehepe koe whanua tolu na whawhonga I katoa Pasifiki te maware ai. Ai ngai whaunga I malawa ai ke tau toko ni ai tau whanua taktaha ka koe uhi koe tokanga ke Pasifiki mahino I wesi angofua koe ua tumotu. Ai a koe whenga ako ia koe tariu o ki ai whenga aki I he whawhakamotu I a tau tolu. Kai ke he koe lolo tongani I tongani o kei whonu pia ngahi tuku anga lolo, pe ke ngahi pausa, pe oku kei lanu mata pe a tongani. O kūlorotonga ka wata tongani ki he whakataha lahi ai Pasifiki whilawe I me ngahi whatamaki me ngahi mea whakatupa ke I he wikeni I Nandi Fiji. Ko he whakataha angani o ka watu kia I poto ngā ue tamate a whikatoa ai Pasifiki me ngahi ofisi toka ngai kine ngahi ngā ue ki whakatamaki Pasifiki o kau kei a tongani. O ku whawhunga I ata tongani e he komisiona tamate a whiwili mitu I halamaka mo e tokoni leo se misi tampueluelu pe he ki tale kita o ofisi whawhunua a tonga ki hano pulei o ngahi ngā ue ki he whakatamaki pe NDRMO ma whamaka mo ni ihi ke hepe. Ka koe whakaiki mo li tea taukapo. Ia whamatala komisiona tāmate a whi, Biliami tui halamaka, ki o ngonga leiti o tongana ne pehe koe whakataha angani, o I loto ai ngai whakataha kehe o hange koe whakataha e kaupure tamate a whi e Pasifiki, mo whakataha ko kau kotoa ki ai ngai potu ngā ue, pe ngai kupu whekau aki mo kau tale kita, o ngai ngā ue toka ngai kina ngai whakatamaki. Pehe e tui halamaka koe whainga mālie lelei eni ma ai potu ngā ue mo tongani. Ke li pōtia toi e tuunga o iai e nau whakahoko whatongia takitaha, kai tau te whito ki ono tuku atu e ngahi pole o ku nau whihanga ngai moia, ke whaiha ngā ue ki ono veteki koe uhi, koe whakalakalaka i ngā ue ki ono tokonia e kakai o whonua. O ku kau ki heni ono tuku atu e ngahi ngā ue kōa usia, mo ngahi palani fie mau ki e tau whakapaanga hoko, ko hui ke whaiha whenga ue aki mo no wakai I hangahi ta whaaki e tokoni ki e nau whakahoko whatongia. Mau mi tatau ko tope mo ngai whanua e. Ai iwi whapanga. Sisi ono mau mai hapaanga. Ke whaivi ai whatongia e poto ngā ue. Kai ngā tai koe kau ngā ue, koe I ta whakoe e ako, whi mau ki toi omia ngai whainga maari ako. Ki hono ako e ke kau ngā ue, ke nau tu mateu teu, ki he taimi koe ia o ngai whakatamaki. Kai ngā tai koe ngai mea ngā ue. Tatau kotoa pe he ngai whanua kone Pasifiki, ngai mea o ngā ue kon kou whai mai ko mahino pe ai tunga kui ai tō lai taha ngai whanua ko e mea ngā ue o mai koe ka ki tau tolu o ku osnga e aki kau malawa peke to e whatongia le rei te ia I a ngahi ta ka ku tenta tau pe e wai ngahi pōre ia ki hono sevesi pe hono ngahe ngai mea ngā ue ko ia mo whenga ki a whahano tauhi ke to e tolonga atu.
Koe whakatauanga maheni pe ene Pasifiki, aia o whakapaanga SPC. Aia ne pehe e tui halamaka koe lelei lahi o kumao e tongani i e nau kau watu ki whakataha angani. Tau te whito i ono whakaivia ki nau tolu mo whakaloloto e nau ngahi wāwhengawe aki. Tau te whito ki o nau wāwhengawe aki me ngahi kupu whekau aki ki ono toka ngai kina he ngahi whakatamaki. E nau fufuakau e whatako e nimi he tau wāwhe māwha. Pako wanga ko wakai ko ki ai ko biliu lahi au pito ia e wa o mai ki ahon e ku kau ko ni whataha i he hono whaivia mono tonia ko ni oi ngai fonua ko ne Pasifiki. Pako tainga tau pe o ki ai pe hono ngai pore ai fononga mai ko ni kau kai ai whakalakala ai tunga ko i e whatongia ko o mai pe ngahi tokon tau kuai ngahi project ku hoko atu ki ai ngā ue ke tonia e potu ngā ue pau nau kaukai ko Tonga pe foki ko ngahi fonua ko i o tingo te Pasifiki pau nau whenga pe ai lerei taha ni he tawhakuen ko i SPC mo ngahi sino ngā ue ko ku whamalmal SPC ke nau whakakakato ngahi whia mau koe ngahi whonua. Kau ko e tatau pe i mau tolu. Pea moi ofisi koe ni o e whakatamak whainaturapu. Mau whinga e aki. Mau whepetu ngau tolu. I kai ngata pe whataha pa koe taimu koe o e ngahi ngā ue lala. I hoko koe ngahi whatamaki i Tonga. Oku mau koe taha ki mau tolu ia o e nima ngā ue. O ofisi whonua koe ki ngai whatamaki e taimu ko hoko ai ngai whatamaki whanatura. Koe whakataha angani e toka kato ki whalai te uwike ni. Ka koe whakataha makehe ma ai kaupure tamateawhi e Pasifiki, pepi whesa, ne ka kato ia aneawhi. O whili ai pea tongani ke sea i whakataha ai kaupure tamateawhi e Pasifiki i e tau e tolu ka hoko. Hili ai ka kato e teemi tau tolu aha amoa i he lakangani. Nā vei pā whakataha ki lakanga sea e whakataha anga e kaupure tamateawhi a Tongani mo Fiji o i kuna ai e Tongani i hapaloti aneawhi i Nadi Fiji. Mai o ngonga le tio me televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. O nia ngongo whakalota whanua ia ki hawani ki ngahi o ngongo mihi malai o sipoti hoko mai a o kahili eni mō bia ole. I he whetaki ni mai komisoni whamawhora Tonga me potu ngāu e ngahi ngāu e whalota whanua pē mia. Malawa i ke whamawhora te mala e sipoti me whiau hi Super Rugby Pacific wanoa ua no. Whamalo ke 8 minista me tawha ki sipoti ai potu ngāu e i whenga e aki ua whakahoko. Malo mai tau ki whelongoa ki koe wakai ni ke malai o e sipoti. Oku amanaki ke hulu ni atu a ian tama atoa mo mere tari taloni i he timi whakamahau te nau whakahoko whatongia e whiau soka e whanau whine tau tahano e Oceania whakako ingi Papua New Guinea pe uki loa ia koe OFC Under 16 Women's Championships Qualifiers. Kono tukuange mai ni he ofisa kau taha soka tonga hi re whalawanta mere loni mo ian tama atoa ki he whiau hini atu site. Whawhiawhia ki kau taha soka tonga i maka maire ko lākai e mere loni i he tawhaaki whakamau e kau taha soka. O kai ki ngata pei he ne fōfua wholau he whatongiani ka koe whakawhonga me whunga whonua ko hui ki he whakamau soka. I he taim te taupea kui kai ke sola a toa ki he whakamau soka he ko tautou whahako whatongia i he whiau he Oceania ka oku mahino e tuunga maarunga i ai ne tō whohe i he whatongia ko i ai tawhaaki whakamau. Ro tongani o ku wholawat mo sikei Latu kai pehe ki a folio moiaki ki he whiau hi ai peia ai Oceania ai Fiji i tawhaki ke pe wholawat foki mo Anne-Marie Tuaefe pehe ki a lata kaumature ki no sila ki whiau sivi hu ia ngai timi soka whewhine ki he ipu amamani. Kai ke he koe ola ni ngāwe oskia verenga ni i koe ni ko nau taimari ai i tawhaki whamau e kau ta soka tonga pehe gai tu amerie ki he kaha o i he tawhaki koe whamau soka toi whakalaka nge mo ki nau tolu te nau hulu ni atu i he tawhaaki whakamau.
Koe malai pia o sipoti. Ko e wakai lewa e ni ki he tuonga o ea, i no tuku mai me waa wakai matangi a tonga. Alo la mare ho ik pamulele a tongo to ta te reping motor ki ta fom tala ya. Ko ngare bani wakai ki tunga fom tala ya ho wa fa ko ka hoko mai la ki alo mari pe ngai vai fono ko e ngoni wa. Ho ko pe alo mari ki foto ki lau ki ngoni wa. Ka ko fa tonga malau ki au fia pe fo ki au ha tu moto. Wale wan ki imi satellite ko ya honi hanga pe ko ha mai no pe imi satellite al tama ke ni toka ki fa tonga ko tonga pe ko area ko Tongatapu mo wa ai ko al tama ke ni ko au fia ki o tonga vai fono pe fo ki o tu moto ngai vai fono ko Tongatapu e wa pe fo ki ngai vai fono ko fa tonga la alo mari pe ki he ngoni wa ke fa to ki lau pe fo ki va tu ke hanga ai au fia yang ai taimi e ta vai fono mai ko ya I ahoni ka ko hara ni ma ko ka hoko mai ko al tama ke tene fo ke fa to ke lau hi fo e ngoni wa tene ngau no fu e ngoni wa I ta ngau no ke fa singa ko wiki ma lau ke no ma u ha tu moto ke ma vai fono ko ni I ka ingatai ko al tama ke tene to fo ki he fa hi fo ko o tonga pe tene ngau no fo ki ngai vai fono ko ha pai Tongatapu pe mo e wa ka pe pe mo va ke kamataanga ko ya wiki kau pe pe fo ki ko ngalo ko wiki kau pe mo au fia o ha tu moto ma lau ke lo la ngai taimi ke kamataanga ia wiki kau Kum tala e koe pa me pono au ki he pongpong ko ia pongpongi whatonga nge lahi peke au whia ngai vai whanua koe o tonga ki he poni. Lai alamari e pe ai ngoni ua pe fuki wawao. Ka ko Tongatapu mo ua pe fuki hapai, malawa ki ai haua tu moto ia ngai whei tu upe eni ihi. Malawa tahane fua mawhana o ke tikiri e ua ki Tongatapu mo ua tolua wha ki hapai pe fuki wawao pe a wanima ki he ngoni ua. Hawiri pa me tonga hake he kotoa o tonga, meri tahi pe honga fulu. Ki he tahanima. Ka koe whamtala e koe ki a pongi whatonga yang e ngā note alu tā mako ni ki he vai whanua koe au haapai. Malawa ni ki ompe hau oha tū moto e ngai whitu e ni ki haapai pe whoki Tongatapu mo ua. Pea pe whoki wawau ka lai alu maari pe ngoni watuke au awhia I ha ngahi taimi. Mga tahane fua mawhana ki a pongpongi no peke tikiri e tolu noa ki he tolu taha. Pea koe taimi koe au e tahi. Maha toka tahi I he toi kuata koe ki taha e toa poe poni pe a tau maari e ho tuan koe whitu pongpongi a pongi. Koe laa pe moe mahina, hopo laa I he toi whitu koe ke whitu e pongpong koe ia a pongpongi. Pe a hopo ia ai mahina I he osonga fulu koe pa mihi ono. Pongpong e pimu ia a pongpongi. Pomtala e koe ke aho nima ka hako mai ki Nuku'alofa, mi he tōna ki o au ke pule lulu koe uikao. Lahi ki alo maari e pe a Nuku'alofa, tuke hangi tu site pa pe fuke pule lulu. Malawa, ki ai ha uha tō mo tō maa. Pe moe fua mawhana, malunga tahani ki aho nima ka hako mai I he tikiri so sase ua hiwa ki he tō noa. Pe a koe tangotanga pe ki he aho ni. Malawa pito mo mea mai, ka mo mea. Tau toi wakayangi peheni ki ngahi ulo I o ngongo. Ha e lea e he ene a whio ai whale whapule anga whisi o whakaha ene whakapa makehe ki he peki a Latu e beli nei lati kau. A whio ene a whio I o wau fua ki whailonga koe University of Pacific Tonga I suwa whisi I he ahoni. Pea whakailo e he kau polisi e toko wa tolu ki ngahi hia ke he kehepe hiri ka kātoi aho e ua ai whiau sipoti whakakolisi o e tauni. Moe ka kātoi bea ngāhi o ngongo mo letio kai uma a whoki televisone tonga ki hawani mo whakaamu me au taki kotoa ato pea ki loto whale kotoa. Kai malo apito tau kei whiau mai ka mō mea. Good evening and welcome to your English news package with Radio and Television Tonga News for this Thursday evening, April 16th. Today's top stories. His Majesty and members of the royal family and nobility pay respect to the late former president of Fiji, Latu Latikau. His Majesty presides over the USB Lautala campus graduation as University Chancellor. And police charged 23 people over the first 2 days of the inter-college sports competition. All of these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest in sports and a weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I'm Paula Aho. His Majesty King Dabo VI, along with members of the royal family and nobility, this morning paid respect to the late former president of Fiji, Latu Latikau, who is lying in state at Fiji State House ahead of his state funeral to be held tomorrow morning. While the funeral procession was passing through Sova,
Many members of the public, including some of the Tongan community, stood along the roadside as the funeral cottage passed by this morning on the way to the State House. The solemn atmosphere clearly reflected the grief and a deep sense of loss felt by the nation for a respected and humble national leader. At the State House, while paying tribute, His Majesty paused and stood before Ratu e Peli Nailatikau's casket in a gesture of respect, honoring not just a respected Pacific leader, but a blood relation who was a reflection of the enduring bonds between Tonga and Fiji. His Majesty King Dubo VI then met the Nailatikau children, Ratu Kamisesevona and Andi Lydia Thakompau. Also joining the king at State House, members of the royal family, including Her Royal Highness Princess Pilolevo Toita, Her Royal Highness Crown Princess Sinaitakala, Her Royal Highness Princess Ofeina Fa'afanoa, His Serene Highness Prince Tuipelehake, Lord Toita, along with several nobles from the Ha'afalefisi, including Lord To'iwakano, Lord Nuku, and Lord Tuihateho. There was a particularly touching moment where Princess Pilolevo stood before the casket, tears flowing freely in a heartfelt tribute to the late Ratu e Peli Nailatikau, before embracing his widow, Andi Koila Nailatikau, and their two children. The large presence of Tonga royalty and nobility at this state funeral have further highlighted the deep historic royal and family ties between Tonga and Fiji. The late Ratu e Peli Nailatikau will lie in state until the state funeral tomorrow, and members of the Tongan community from Apitonga and Suva will also be taking part in some of the programs organized for a vigil tonight, where the Tongans will be singing hymns at the funeral this evening. As the state funeral will take place tomorrow morning, the Prime Minister Lord Fa'afanoa has also directed all Tongan flags across the country be flown at half-mast as a mark of respect for the late Ratu e Peli Nailatikau, former president of Fiji. Graduation celebrations for the University of the South Pacific are on the way in Suva today, with day one seeing hundreds of happy graduates and their friends and family gathered to celebrate their achievements. His Majesty King Dubo VI, the USB Chancellor, presided over the graduation ceremony and formally conferred the degrees, diplomas, and certificates. In the Pro-Chancellor and Chair of Council and Interim Management Group's address, Siosiwao Toikamanu commended the graduates for their resilience in an era of unprecedented global disruption. As part of the graduation events, more than 60 outstanding students were also recognized for academic excellence at a special medals and prizes ceremony held earlier this week. A total of 63 awards were presented, including 15 prestigious gold medals, recognizing the highest level of academic achievement across a range of disciplines. A notable recipient was Moimoi, who was named Most Outstanding Graduate in Mathematics and was one of 3 Tongans whose academic excellence were recognized at the event. In a press release from the university, Fa'asolo described the award as a humbling and meaningful achievement, saying it reflected not only his hard work but also the unwavering support of his family, mentor, and friends throughout his academic journey. Meanwhile, the second day of the graduation ceremonies will take place tomorrow for the final group of the total 2026 graduates graduating during these 2 graduation ceremonies. Police have confirmed that 23 individuals have been charged with various offences at the inter-college sports competition over the first 2 days. Some of these offences include smoking in public places, public intoxication, possession of drug utensils, and other related offences.
According to the commander of police stations on Tongatapu, Tongataufa, says these charges were made under the police department's special operations during this sports event, which is a routine operation for police at this time to ensure the safety and security of students, as well as to maintain a positive, peaceful and united atmosphere during this year's sports event. Of the 23 people charged during the first 2 days, 17 were charged for smoking in public places, 2 for public intoxication, 2 for bringing alcohol into Delphi Stadium, 1 for possession of drug-related utensils, and 1 for possession of prohibited alcohol. Taufa said that despite these charges, they have observed an improvement in the overall environment of this year's inter-college sports compared to previous years. However, Taufa emphasized the continued importance of public cooperation in maintaining peace during the event. More than 100 police officers have been deployed for this special operation not only within the Delphi area but also along nearby main roads, including the management of parking areas to help ensure safety and maintain the peaceful spirit of this year's inter-college sports. The Prime Minister is currently out of the country on official business, where he is currently in Fiji attending a Pacific Islands Forum Troika meeting in Nadi today, with discussions focused on key regional issues, including climate preparations and oil supply. This meeting is part of the preparations for the upcoming COP31 meeting. Tomorrow, Lord Fofanua will represent the Tongan government at the state funeral of the late President of Fiji, Latu Latikau. Following this, he will travel to the United States to Dallas, Texas, to attend the EarthX 2026 conference, where he is scheduled to speak and chair the Nature Summit. The Australian and New Zealand governments have stepped up to help Pacific countries, including Tonga, should the oil supply shortage impact worsen. The Prime Minister, Lord Fafanua, announced at the press conference yesterday that Pacific partners, Australia and New Zealand, are prepared to help Tonga and the Pacific should the oil crisis adversely affect the Pacific. However, Lord Fafanua emphasized that at present, the fuel situation in Tonga remains stable. He revealed that Australia and New Zealand are standing by to support Tonga if the country moves into alert level 2, 3 or 4. Australia Foreign Minister Penny Wong had earlier raised in the Australian Parliament in recent weeks that needs for Australia to assist Tonga and other Pacific nations, recognizing that they are amongst the most vulnerable to fuel disruptions. However, New Zealand Foreign Minister Winston Peters discussed with US Secretary of State Marco Rubio the ongoing impacts, and the New Zealand has committed to supporting Pacific countries. Fafanua also says that this issue is on the agenda of the Troika, which is expected to meet next week in Fiji. However, for now, in Tonga, fuel reserve remain full, including storage facilities and supply stations, and the country is still at the green level. And Tonga is currently participating in the Pacific Regional Disaster and Emergency Managers meeting this week in Nadi, Fiji. This meeting brings together National Disaster Risk Management Directors of the National Disaster Management Offices, the Chiefs of Police and Fire and Emergency Services, as well as project counterparts. The week-long meeting consists of the Pacific Islands Fire and Emergency Services Association meeting and the annual project governance meetings of the Pacific Islands Emergency Management Alliance Phase 2. The Building Safety and Resilience in the Pacific Phase 2 and the Pacific Humanitarian Warehouse Program, and the 30th Regional Disaster Managers Meeting, which will be a closed meeting. Representing Tonga is the Fire and Emergency Commissioner, Viliami Tuihalamaka, Deputy Fire Commissioner, Se Misi Tapueluelu, Director of the NDRMO, Mafua Maka, and others. Speaking to Radio Tonga News, Fire Commissioner Viliami Tuihalamaka says, this is an annual meeting which aims to strengthen collaboration and improve disaster and emergency management efforts.
He says this is a valuable opportunity for them to report on their current work and situation, including challenges they faced, and looking into ways to solve their concerns. Discussions also include sharing achievements and outlining plans for the upcoming financial year, encouraging collaboration and identifying areas that can strengthen their services for the people and strengthen preparedness and community-level resilience across the country. This program is funded by the SPC, in which Tuhilamaka expressed its major benefits for Tonga as it strengthened their capacity and deepened partnerships, particularly with organizations involved in disaster management or fire and emergency services. This long week meeting will conclude this Friday. However, the Pacific Islands Fire and Emergency Services Association has concluded yesterday, in which Tonga was elected as the new chair for the next 3 years following the completion of Samoa's term. The selection of Tonga follows ballot votes where Fiji was also contested. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Litea Taukapo. Now taking a look at the latest weather update from the Fort Motu Weather Forecasting Centre with Inokelelengam. Hello again and good evening. Welcome to your evening forecast. Here's what we're expecting for the next 24 hours. Fine weather for the northern part of the group, but for the southern part, we're expecting cloudy condition and also showers of rain. Taking a look at our satellite imagery for today, we're seeing clouds over the areas of Tongatapu and Ewa, and these clouds indicate the trough that lies over these areas. This trough brings us the cloudy condition that we experience today. Not only that, but the showers of rain, isolated showers that we experience over the areas of Tongatapu and Ewa was mainly fine for the Niuas and also without except cloudy periods. But for the next 5 days across the region, we're expecting a trough that will develop to the northwest of the Niuas, moving into these areas and bring some cloudy condition. Not only that, but showers of rain, possible heavy falls as we head into the end of this week. Not only that, but we are seeing a low pressure that will develop to the west of the group, and its associated trough will move into Tongatapu and Ewa, will bring us some heavy falls, possible showers of rain, heavy falls for the start of next week. Forecast from tonight up until tomorrow morning, we're expecting mostly cloudy for all of Tonga, for tonight, but will be mainly fine for the Niuas and also Wawao. For the areas of Hapai and also Tongatapu and Ewa, some showers of rain are expected over these areas. Minimum temperature for tonight will be around 22 degrees Celsius for Tongatapu and Ewa, 23, 24 for Hapai and also Wawao, and 25 for the Niuas. Wind still prevails from the southeast for all of Tonga, 10 to 15 knots. And the forecast for tomorrow, we're expecting some showers of rain, isolated showers over the areas of Hapai and also Tongatapu and Ewa, but we're seeing improvement over the areas of Tongatapu and Ewa for the afternoon hours. Still expecting showers of rain for Hapai and also Wawao, or mainly fine for the Niuas, except cloudy periods. And the maximum temperature for tomorrow will be around 30 to 31 degrees Celsius to the north. And the tide prediction, low tide will be at 1:45 a.m. after midnight tonight, and high tide will be at 7 o'clock a.m. Tomorrow morning. Sun and moon sunrise will be at 7 minutes to 7 a.m. tomorrow morning, and moonrise will be at 10 minutes past 6 a.m. tomorrow morning. 5 days outlook for Nuku'alofa starting Saturday up until Wednesday next week will be mainly fine. Clear skies at times, partly cloudy, except Tuesday and Wednesday we're expecting some showers of rain. And the maximum temperature for the next 5 days will be around 29 to 30 degrees Celsius. And that will be all for tonight. Good night. Thank you to Inoke and the team at the Tonga Met Service for that latest weather update. That wraps up this hour's news package, but before we part, here's a final look at tonight's top stories. His Majesty and members of the royal family and nobility pay respect to the late former president of Fiji, Latu. His Majesty also presides over the USB Latu campus graduation as University Chancellor, and police charged 23 people over the first 2 days of the inter-college sports competition. That's your news package for this Thursday evening, April 16th. For more on these stories, you can visit our website at www.tbc.to. Join us again tomorrow for the latest local and sports news and weather update. Now for myself and the Radio and Television Tonga News team, thank you for joining us. Have a good evening.